सोशल मीडिया साइट फेसबुक थगलप अनब मणिपुर की पेज की वीडियो फुटेज को लोनना श्री एन बीरेन सिंह की सरकार लेबाक निंबगी इसई सना लेबाक मणिपुर इंग्लिश कुनग मथुदा कैबिनेट डिसीजन लोनना मणिपुर की ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग ओइना सखंगबिखि मतंग अमदा श्री एन बीरेन सिंह वांग संखि इसे सिबु मतिक चान इकाई खुमनबा अखोइन उट्प ngamdragadi kanana ikai khumnabigani haibasini मीगी सिफाई की आर्मी की बैन पार्टी दुना स्टेट गवर्नमेंट मतम कुइन रिकॉग्नाइज तौब ngamdadna leiramba dugumba sana leibak manipur hebdo state song oina koina recognize tawreba state song oina koina recognize tawreba sana leibak manipur ba iseido madu army की बैन दुना खोंजर एबा हौरमदागी मधुद फमिबा मणिपुरी यमदा हौगलगा रेस्पेक्ट तौखिदे कराइदगी नेशनलिज्म नु कराइदगी नु सोशल मीडिया ददि हुजिक लेबाक नुक्सीबा सारगा ngangiba mayam se चैरिबा mayam se ओंखै बारोइबा नेशनलिज्म मसिदे इन हाइजेबदो हिदा कापसलगा गुली पिजरगा लेबाक नुक्सीबा यारोइ इन बॉर्न यावरकदबनि इन बॉर्न लूद तोंगदा अदुगुंबा अखोइगी इसैदबा अखोइना रेस्पेक्ट तौददि कनाना रेस्पेक्ट तौदगे मीगी आसाम राइफल की आर्मी की बैन पार्टी दुनदि मदु स्टेट की ओइबा चौबा पोट अमनि नेशनल की ओइबा चौबा पोट अमनि खोंगगा थारइबा ngangnariba mayam di tv discussion daga ngangnariba dagi social media ga di akhoi si mi oinabu ngangba ithong thengna den kari tawrage na akhoi na hangu kan da di tawraiba pot mayam se naina biyo haibani daina haibati यामना थाजने ओरिबा पाव मन हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ग चीफ मिनिस्टर वाई खेमचांद गा पुन उनदुना पुंखाय मरोम वरी सनखरे हरि करी मतांगी वरी सनखिबनो हाइबदि हौजुपकुइन सबसाना खंगमंगमद्रि मखातबा अनोबा अपडेट म्याम पुन ngamiनसि आसाम बीजेपी लेंगा खलकलाबदी मीटॉप संगसलपकी वाथुक लेहलरोय अमित शाह मीटॉप संगसलप थिंगनब त्रिपुरा लेंगा लखलिबा थाबकसिंगी मतांगदा रिपोर्ट पिखलंगनब त्रिपुरा हाई कोर्ट न खनख्रि आसाम बीजेपी की लेंगाक मियाम अमुक खलबदी स्टेट असिद युमथंगनब लेबाक सिंगदगी मीटॉप संगसलपकी वाथुक पुमलोय लोइसिनगनी मखातना प्रॉब्लम लेहलरोय हानि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फोंदोख्रि आसाम की स्टेट असेंबली मिखलदा मरी लेना कामपुर अमसुम पालासब्रीद ngasi pangthokpa mikhal ki rally de union home minister amit shah na mathaki wafam asi phongdokhibaga loinana bjp ki panamdi assam da santi lehanba amadi hena sakhotpa state ama ohenbani haina su phongdokhri congress lengan assam da infiltrator singbu yokhatlambani haina congress bu moral siraduna union home minister amit shah na hai infiltrator singasina lairabasingi lamlauksin madanatana कंजीरंगा नेशनल पार्क की मफम सिंजु खोपसलकपने अमदी मखोइना लोकल यूथ सिंगना फंगजगदब थबक कया सुनमदुन मोली हौखिबा सही तरारोम असिद बीजेपी लेंगान असम की तुवान तुवान मफम सिंगदा इनफिल्ट्रेटर सिंग खोपसलंबा पुन्ना लम एकर 1.5 मखोइ की मखुतिगे अमुहना लौबंगमली हंदकी मिखल असिद बीजेपी न साउना माइ पाक्तुन स्टेट असिद अमुहना बीजेपी के लेंगा क्लाकलाबदी इनफिल्ट्रेटर सिंगदि असम पुंबा निंगतमलगनी हाइनस अमित शाहना तिल्लिबा मियामना थाजबा पिखि आसाम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा बु सगोलदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना माफम असिगी मियामना महाकपु अमुहना स्टेट असिदगी चीफ मिनिस्टर ओइना थागलगलाबदी इनफिल्ट्रेटर अमा फावा असम द लेहलोय इनफिल्ट्रेटर सिंग स्टेट असिगी लाइरबसिंगी लामुनब नतना स्टेट असिगी नहा क्यागी थबकसु मखोइना पुल्ली हानिसु फोंदोखि अमरमद त्रिपुरा द मीटॉप संगसलप थिंगनब स्टेट लेंगाना लखलिबा थबकसिंगी मतांग रिपोर्ट अमा था अहुंगी मनुंग पिखलनबा त्रिपुरा हाई कोर्ट न लेंगाक तंगा खनख्रि त्रिपुरा मोथा पार्टी की एमएलए रंजित देबबर्मना थागलक पिटिशन अमगी मतांग त्रिपुरा हाई कोर्ट न डायरेक्शन अदु स्टेट लेंगाक तंगारंग पिखिबनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द मीटॉप मसक खांगदोंनबा अमदी मीटॉप संगलक थिंगनबा खंगलखिबा गाइडलाइन सिंग स्टेट लेंगाना थबक ओइना पांगथोक्तरि हाइना एमएलए रंजित देबमरना हाई कोर्ट असिद केस अमा फाइल तौरखिबनि केस अदु हाई कोर्ट असिना लखत्तुना चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र याउना ngarang direction ama pidun state lengana ministry of home affairs piba guideline gi matung ina mitop sangsilak thingna balakor pathabak sangi mathang manau naina sab report ama tha ong gi manungda pikhalangna ba khan khibani gas amadi thaug da lona karbar taw thingna ba sentana khangalakri
Sakthong gas amadi atei petroleum product loan na paisinba amadi aron ba karbar taw thingnaba akan mathabala khotpana center state amadi union territories na khangalakri Ministry of Petroleums and Natural Gas ki secretary Dr. Niras Mittal na state amadi union territories na aiba sirol tharaktuna khangalakhi bani sirol aduda housing malem gi na thaw amadi gas ki mamal wangkhalakpa siga mari leinana gas amadi thaw phanglaroi haina mafam kharada tonga sandurakpadi gi masagi darakar oiba sangdagi laisinanaba panic buying gi pautari maram asina state amadi union territory gi lengak singna matam gi oina pau gi mipam pangthoktuna miyamna asengbo wafam sing khangana bigi thorang lokhatnaba khangali loinana mara asida state amadi UT lengak singna petrol diesel amadi sakthong gas sing lona paisinba amadi black market tawbigi thabak sing thingna bigi akan mathabak lokhatnaba su khangali leiba sigi oina matik sana gas amadi thawgi stock sing leidi henasu ministry gi mekedi khangalaki panmaya badi mamang thakta manipur lengak nasu black ta thaw yon ba madi sakthong gas yon ba singi mathakti action lawnaba khong thang kya pekhat pa lekhrabani center gi yaka yenglaga leigada ba oirabadi minister pham thadok pu CPI CM N Khemchand Constitution ki matung ina tawbi yaba thaudang sapsana pangthokpiu center gi yaka yenglaga maming tagi leigada ba oirabadi minister gi pham thadokpiu haina CPI Manipur State Council gi mekedi gi thamlakhi Imphal gi irabat bawon da ngasi permission unabada CPI Manipur State Council gi Political Affairs Committee gi convener RK Amusna na hai Manipur census tawdringai da mitop hana mas khandu o haina miyam na demand tawribasi palibalenga asina thabuk oina pangthokpa mathoktai miyam gi demand asi thabuk oina pangthokna ba athubada special assembly session kauduna sab warep ama lahobana asumba khongthang haigani miyam na talibi demand asi phangna ba hona bada CPI su miyam ga loinana khongjang ama sangsina na ba warep lawri magna makhatana hai se minister yumnam Khemchand lusing belenga asina law and order mapung phana ngaktuna maru ebi issue sing loisinna na ba honarakani haina miyam na lenga asita thamli ba thajaba kya asi mangan ba sumroi maram asina lairibi issue sing athubada loisinna na ba miyang gi lusing ba moina mating laina thabak tawbiyu maming tagi leiba lenga oibiganu haina su phongtokhi Mitop sangsilapki matangna palladun hai tangka kiarak lamdam asida illegal immigrant kya sangsinuna khunda singkhri haibisi miyamna khangraba wapamni ain kaina sangsilaki ba mitop singa sinanga sidi state asida population crisis tholaktuna asabu issue oina mayunari masigi mathakta haukiba kumjai lisingani ga kungo humdoi gi me ahumdagi hauna illegal immigrants sing yellow me sing mathakta landa aduna yumai thaba mihat mi punsa thaduna Manipur asobu irang ma thonduna ngasi phawa operation puraktana thamri hari Sursampurdagi police personnel ama draka corner Mizoram da fari Sursampurdagi police personnel amaga Ferzol dagi mahaka loinaba miyo amaga heroin kg ama henbaga konana Mizoram police na fari Mizoram Excise and Narcotics Department ki officials na phongdopigi matungina akagnaba paw ma phangmari asat awok sek tawbigi thabak tha sigi amada Manipur police personnel ama aduga mahaki loinaba miyo amaga heroin kg 1.215 ka konana Assam ga tainaba Mizoram gi Scholarship ta Faraba police personnel du Sursampur gini masagi sei nifuga mari sure duga maka loina rakpa duna Ferzol district gi masagi sei kunga mari sure makoi buang pong tawda heroin powder adu silsar da purakpani haiba khamngamri Faraba mi ani gi mathakta Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 Section 21 Clause C ki makhada case panbaga loina Scholarship District Court ki mamang puthokre hairi Amaramna Mizoram gi Khozol District Police na sek tawada Samphai District gi Zobaina lama sohoki biyum sakasan mite heroin gram kun gohum de kona na fare faraba minor du Zobaina Justice Board Khozol gi Principal Magistrate ki mamang na puthokre hain su pawks na makhatari